satu faedah. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tatkala hendak tidur, 20 saga tak baca bismillah watai tak kena niscaya diamankan dia Allah Ta'ala pada demikian malam itu daripada kejahatan syaitan. Yang tipu daya syaitan bak itanya aman malamnya. Dan jin, diperkaru oleh jin pi aman. Dan manusia, ia ganggu oleh manusia pi aman. Dan daripada pencuri, termasuk musuh hilang berpegah pencuri yang pun han dicua, dan terbakar api, aman daripada terbakar api han tutung, dan daripada mati terkejut. Ya, bahasa Jawa mati terkejut, ialah bahasa Arab mata mautu fujaah, kan tiba-tiba mati terkejut. Bahasa Jawa maksudnya mati tiba-tiba, kan mati terkejut dari jin. Jadi kejahatan nanti berarti bahasa Jawa terkejut maksudnya tiba-tiba mati dengan tiba-tiba terkejut karena sebab dan mati terkejut. Dan menolongkan daripada tiap-tiap bala, menolakkan daripada tiap-tiap bala yang tertolak bala-bala yang lain, insyaallah taala mendumyan, tapi seserah kepada masyiah Allah taala dengan berkatnya baca bismillahirrahmanirrahim. Pengharapan ataupun pengharapan hal itu memang karena kejadian ulungnya baca bismillah 20 saga nyo akan terhindar gonyan daripada apa yang hendak disenangi, termasuk diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, diganggu oleh manusia, diganggu oleh pencuri, cua barang dan tutung, kebakaran dan mati dengan tiba-tiba. Kabeh bab kelebihan bismillahirrahmanirrahim.